kuva dushyitse kugeza n'ubu nyine Imana namwe ibaheze umugisha. Injiri ni ikintu gikomeye cyane iyo utaracyumva abantu bose bagitangira injiri ko barabona ari kawaida, ariko injiri ni ikintu gikomeye. Umusukumo wa injiri ni nk'umusukumo w'igisirikare, yombi ni imisukumo kawaida, kuko igihugu kitagira abasirikare ndicoba ku isi pipi n'ubwoko butagira abasirikare ndibwobaho pi n'ubwo ijuru n'isi byohinduka. Naro iyo wumva musukumo ya injiri hazabigi guhagurutsa ufite ibibazo mu rugo utogasize, ariko kubera kuko ari ikintu cy'Imana yashize mu mutima wawe ukabisiga, kandi Bibiliya ivuga ngo abasize byose bakankurikira nibo bazahembwa. None rero bikaboneka ari ibintu bikomeye ko turiga ijambo ry'Imana. Imana yashatse ko muri kino gihe rivugwa kugira ngo abantu baryumve kandi baryiteho. Ijambo duhaye twiga nabivuze kuva kare, ibitabo biri muri Bibiliya ni ibitabo 66. Harimo ibitabo Musa yanditse by'amategeko cyangwa se biyobora Abisiraheli muri cyo gihe 5. Hakaba ibitabo Imana yaza yerekana yonyine ku ngoma z'abami 12. Hakaba ibitabo 6 bazabita ngo ni Zaburi. Kuvuga ngo Zaburi ni ukuvuga ngo ibirondo, ni ukuvuga ngo indirimbo z'amazamuka bendimsho. N'ubu nyine usomye mu Efeso igice cya 5 n'umurongo w'18 haravuga ngo muririmbe Zaburi, ngo muririmbe ibihimbano by'umwuka. Kuvuga ibirondo mu ikanisa biremewe pe. Noneho ikanisa ry'Imana riri mu kugenda rigakurikiza ibiyobowe n'amadini, ariko ndibikurikize uko Imana yavuze. Tugiye gukurikiza Bibiliya ni ngombwa ngo nidushika mu ikanisa bamwe bavuga ibirondo, bavuga iby'Imana yakoze, bavuga bahembuwe bapfuye, bavuga baburaye baragaburirwa, bavuge n'ibintu byinshi Imana imaze gukora kuva aho twayemereye n'abambere babonye birenze. Bikaba ibitabo cya Yubu na Zaburi n'imigani n'umubwiriza n'indirimbo ya Salomo na maombolezo. Ibyo bitabo byitwa ko ari ibitabo by'ibirondo. Hakaza ibitabo 4 bikomeye kurusha ibindi, ni ibitabo by'abahanuzi. Ariko abahanuzi b'abagabo bari ngatwe namwe, barwaraga ruvutura, banakirwaga n'abagore, bahuraga n'ibibazo nk'ibiriho, batangaga ibitoro, bahuraga n'amatatizo mbalimbali. Ni Yeremiya na Yesaya na Ezekieli na Danieli. Hakaza abandi ngo ni manabii wadogo, ni turiya dutabo twinshi twa Musa, twa Hagayi, twande ni twinshi ndaho tuvuga ntabamose. Hakaza kuza ibifuka ibitabo bihumi isi, ibitabo bigereranywa na bya bizima 4 biri ku ntebe y'Imana. Bibiliya izivuga ngo Yohana agiye kubona ngo abona ibizima 4, ngo kimwe cyasaga n'indare, ngo ikindi cyasaga n'inka, ngo ikindi cyasaga n'umuntu, ngo ikindi ngo cyari nk'intare. Noneho injiri ya Matayo imuvuga Yesu nk'intare, nk'umwami uteye ubwoba nk'intare. Injiri ya Mariko imuvuga nk'umukozi w'umuhanga. Icyo gihe muri Palestina hahingaga inka, nizo zahingiraga abantu, nizo zikoreraga imizigo, nizo zasehaga amabiriki. Injiri ya Luka ikamuvuga nk'umuntu w'indungane utagira amagawa. Hakaza igifuka gihumiye abantu bose bo kwisi. Hakaza injiri ya Yohana, iwe yamavuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo kandi jambo wo ngo yari Imana, ngo ntacyaremwe kitaremwe nawe, ntiyamubonera mu bisekuruza,
tiyamubonera mutundu mbari yamavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Nono icyo nico baza bagereranya n'inunda. Inunda ni igifuka. Usomye Bibiliya ugatekereza neza, ukuna mugatekereza ukumva inunda, wo humirwa. Muri Zaburi tihazavuga ngo se ngo wokiyongeza ngubusore ngo nkikizu. Inundi ishaje kuriya nazo zigira uko zazivuga. Izibwira ingore tewe mfura amashara yose ashire, ikamipfura yose nayo munda hadasigaye rimwe. Yamara nono yangore gafata akazi ingabo yagiraga, igaseha udukoko twose bene tutagira ba nyiratwo bagaburira, tugenda tuwaya n'uduhebe twanyama nwingi kanu tunyabu n'utundi, ikashira yanga bikayigaburira, ikamimera yandi mababa masha y'uwo munsi kandi yashize imyaka kamaganani. None uwo munsi kamivyuka ari insore yameza amababa masha, niho yavuze ngo se ngo wo kwiyongeza imbaraga ngo nkikizu. Ati namwe abantu mwo kwiyongeza imbaraga kikizu. Amen. Inunda ni igifuka. Igira ijisho rizaribona kurusha ibintu byose bibakwise. Inunda nizitambuka indege zitazigera, kandi inunda ntiziguruka nk'ibisaruhuga. Tizigira guti izigorora bukeya gusa, kazire kuri baba rimwe manaka ahija gwekereza ibaba ryayo ibiri kure hataraboneka, kandi ija kugenda kuri zizunguruka gutya ikazigenda gutya. Ariko kwa kundi yagira gutya mu ndare ikamirangiza urukwavu ruryamye ati ngururiya, ikamirangiza izo kiryamye ati nguriya, agakoko kabuze nk'uti ngakariya ndagatora. Noneho bikavuga ngo niko Yohana yari ameze. Biriya bizima bine biri mu byahishuwe Yohana, iki kimwe gisa n'umuntu ngo ni ambasaderi w'abantu bose bo kwisi. Iyo Imana ikirebye izayibuka ko abantu barya, ikibuka ko baryama, ikibuka ko baruhuka, ikibuka ko bagira ubwenge bwo gukora. Iyo irebye kirya gisa n'umuntu, yareba igisa n'indare ikama yibuka inyamaswa zose ziri ku isi ko zikwiye kubaho amahoro. Yareba igisa n'inka ikama yibuka inka n'intama n'ihene, ibi bitunzwe apana biriya byo mu gihuru. Ibonye ishintare izayibuka ibyo mu gihuru, ariko ibonye igisa n'inka izayibuka iby'imwira. None yaje gukubita gutya ikabona ya nyunda nayo kandi iraserutse, ngo ayikubita amaso Yohana ngo abirebe. Bibiliya avuga ngo Yohana ngo ubwenge buramushira, ngo abone Imana ni ikirenga kirenze ibintu byose. None abene data, muri ijambo turimo ni ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa Lemuyeli. Lemuyeli yaza cimigani aravuga ngo se abwiwe n'Imana abazi isi yose kubisho geogeza none ngo umugore mwiza ninde wo muhabwa? Umugore mwiza ninde wo muhabwa? Ngo igiciro kiwe kirarusha igiciro cya marijani. Marijani hari zahabu twabonye, hari n'izindi tutarabona. Marijani ni kirenga kirenze amazahabu, ariko aravuga ngo uwo mugore ngo afite igiciro kirenze marijani. None rero Bibiliya ngo ije kusa yama yose ivuga ngo umugore wubaka urugo rwiwe, ngo umugore w'umunyabwenge wirebye akamenya uwo ari we, ngo azayubaka urugo rwe akarutunganya. Ngo ariko atari umunyabwenge ngo azarusambura wenyine n'amaboko yiwe n'imvugo ziwe n'imibereho no kwijugunya n'ibindi. Aravuga ngo azarusambura wenyine. Ngo aje kugera ku 12 yamavuga ngo umugore w'umutima ngo azabera umugabo wiwe ngo ikamba. Ngo ariko umugore utagira umutima ngo ni kimunga amagufwa y'umugabo. Twe kuzaza tubanza tugatekereza by'ukuri kandi cyane n'ukuri, nimba mu n'ukuri. Ese ukundi ikimungu Mana we? Ese ndiki Imana we?
ese ndi kamba mana we, ese ndi kimungu mana we, ese ndi ikimana we mukuba kwa. Kandi tubwirana ukuri yeme abantu batazabagenzura n'igitangaza. Umuhungu wanje wapfuye yari umucuranzi bikomeye, none ubabana biwe bose uzamusanga bose bunamye ku meza. Ubu ngubu narababwiye ngo ndukuri, narababwiye ngo nimfa ntabaguriye sente yo mwacu simpamba no shika mu ijuru, niko nababwiye. Kandi ubu niyo project turimo ndabwanzo baguriye. Umvaga rero byabi y'amaraso, burya navuze ngo umuntu azatanga inda akabyara uko umugore n'umugabo bameze. Nimba utanze inda ugangawe uzuzara abana bose bagangawe, nimba utanze inda urakaye ubyara abana barakaye, nimba utanga inda wumiwe ubyara abana bose bumiwe. Amen. Hey, nonoga ubu ngubu umuntu uko arapfa tukama duhaguruka ngo umugore wanje wapfuye ngo kuva mushase ngo ntabwo twigeze gukosana. Muri bipfu mwembi timuri nibipfu muri barererere. Ni gute mutakosanye mufite ingono, mufite n'ubukene, mufite n'umubiri wambara? Tuzadukosana tukakana imbabazi, tureke gukabya, tureke kwigira we. Abantu ese umurwayi uyarwaye ntabwo uzumukandukira ngo rya none kurya mwumvikanye gitamu tubeje tubona. Gitamu tubeje tubona arga pasteur n'ukuri ni muveyo, n'ukuri ni muveyo ekanje ari mwambwira kuva none umuntu azaho kakabesha mu kanisa muza mu munyomoza birace. No muntu azatubwira ngo umugore we ntacyo hagiraga kana we ntacyo yakoze. Muza mwambwe tureka kubesha mze, reka kubesha. Njye umuvuga butumwa natangiye ivuga butumwa muri 62 mfite amakanisa nagezemo bara kwigisha narangiza bakanyomoza ko ngihari neza. Ibuindi naragenja kwigisha ibuindi ngo bashike ngo bakubite indesho ngo barebe ubukote bwo mu minembwe tutafundisha minota 5 niyinga ngo ndigisha iminota 5. Ibahati basanga naje ndi umutiyoloje nyine ndababwira ngo ndababwira igitabo cya Daniel cyose nanamabwira ngo gifite isura 12 gifite amaverse 490 kirimo inyamaswa zingana gutya, kirimo abami bangana gutya. Imana ihabwa icubano. Gusimama kwanza, gusimama harya sinarushani cyane ngo kanisa munabona tumupe minota 50 ndakomeza ngo ndangize yaba gutafundisha amajuma 3 ndakomeza. Nico gituma byanze ko abayumbe 3 ndibemewe ku isi. Haleluya. Abayumbe 3 ndibemewe ku isi. Heme umuyumbe n'umugore we cyanga n'umwana afunzi wahayigisha. Nabo 3 bahushije wito gute? Wito ya 3 yahuye ite? Umwamagaro wa 3 wahuye ute? Itamuri mukwakirya ibishushungwa biha bigenda bidandaza bishaka ifaranga. Wewe nawe abayumbe 3 mwahujije umuhamagaro gute? Tawubaho tamuhamagaro. Ese nyine ko muri 3 nidushika tukavuga muragira amayingane murayagira. Haraho mwabonye abayumbe bagenda ari 10 bagahaguruka batireze. Umwe azavuga turataha kuriri undi turataha kuriri kumbe gafite ubu wabaje kuramutsaye mukanya bakabwirana ngo tubabarirane ngo bwa bundi njona mero nabi. Ariko iyo uri wenyine uzobabarirana nande? Iyo uri wenyine ntabo mubabarirana ntabo ubwira ngo mbabarira ndaho ushika kwibariyeri ntuzu nabesha muzamushika kwibariyeri mukabesha bamwati mini ko ndakusalimia muyomba abandi. Ariko iyo uri wenyine uzovuga ngo ndi muvuga butunga ikivuka cyonge. Magize ngo none nabivuze ntabifite. Haba abantu bazabitwa ngo ni watu wa uamusho, baza bagenda mu mustari bakagenda ari 100 bikoreye inkono, bikorera amafu, bikorera n'imboga n'amashuka. Bashika barara hano icyo baza batira gusa ni kanisa
bakigaburira bagakora ibintu byose kandi nabo barara hano bwaca bagataha. Ariko umuvuga butumwa ni Rudende rwa Nzovu umwe kandi bizahurira nayo agenda bikore. None rero turebe ikanisa neza. Ikanisa rija mu mandiko yera, amandiko ari yariyobora. Yesu yaravuze ngo muri abigishwa banje nyakuri ngo nimukora izo nabategetse. Muri abigishwa banje nyakuri, nyinyi ni wanafunzi wangu kweli kweli, mkitenda ni waamuruyo. Alikimana nimukora izo nabategetse. Ariko nubona ubukristo ko buragenda nta verse bufite, tiburiho pipi. Imana gahibera ntirikanga, tiratangara, tirishikura kuvisirego, tizayikanga tirirahira mpaye nka haba n'umunsi n'umwe ndiratangara kuko ibintu zose bibizi. Nishaka tumishiga ivuze ngo sibarga bavuga ngo mwami nomero sibarga bavuga ngo mwami sozoja mwami bwaje kirasa bakora ubushake bwanje. Yamivuga ngo nubwo muvuga kundimi z'abantu n'iz'abamarayika mukamenya n'ibihishwe, rega nabyo birazwi, mukamenya n'ibihishwe ngo ariko mudafite urukundo, ngo murasa n'ikengeri idafite uyihamagara. Kandi bamenye ibihishwe, kandi bavuze nazaruka Imana ahibera ntizayikanga, ahibera ikije cyose gisanga ikimenyereye, kandi ikije cyose yakimenye kitarabaho. Ejo twaravuze ngo igitabo cy'imigani kizakivuga ngo 18:22 ngo ubonye umugore ngo abonye ikintu cyiza ngo kandi abagize umugisha ngo uva ku Mana. Tugire ngo Imana izireba inshusho, tizireba inshusho. Iyo ivuga ngo ubonye umugore ngo ababonye ikintu cyiza, iba yakubisijisha gutya ikarangiza uruzaro rwawe nabuzukuruza n'ubuvivi. Yakubona ati atubonye umugore, atababonye umugisha, atakabagiza n'umugisha uvuye ku Mana. Kwirabonaga ya migisha yose yabuzukuru nabuzukuruza. Iyo ndi hayireba isura Imigani 11:22 ngo umugore wirata ubwiza ngo ni kurupeta rwiza haba ruri mu izuru ry'ingurube. Manake umuntu avuze ngo ndizobe cyangwa ngo ngira ingingo nziza, izamvuga ati wewe ndiko ndakubona nkiza habiri mu izuru ry'ingurube. Ikamiheba neza kandi iryo nariyo garyamasa abantu. Akabagabo bakera barabagabo zanumva basogokuru bazaga tubwira ngo ruhimbika abwiye umukobwa wiwe atari ko mama we ngo yazaga agenda agera akagira ngo akambwira ati maye we atuzorita kwicuma mama we atireka yewe ati bankugaruje si mama we iryo ararama aturarita kwicuma yewe akaruhimbika ari umugabo pe yari kwabona noneho rero umugore mwiza ninde wamuhabwa? Umugore mwiza ninde wamuhabwa ngo yigire hepfo yamavuga ngo nabonye ikintu kirura kurusha urupfu, ngo n'umugore gito ngo nabonye ikintu cyiza kurusha urupfu. Ubu ngo abantu baracanganikiwe ariko rutari nikoroko no kuri kw'Imana. Umuntu ari mukava kwakiriye cy'umwana we haleluya kama namiza ndasi yo haleluya yo kukiriyo none gasando ayoberwa hafuye ayoberwa haja haleluya oya tubwire ngo pole haleluya ikiribaho ataruhaye wigisha haleluya ikiriyo cy'ifamiye ibaho isite yitwiye haleluya turanezerewe nyine turanezerewe gukiriyo baze iri wacu ejo bundi umukobwa ntabwo haleluya
ati mzee kweli yari umwana mwiza. Ticara mama we. Gose uko yari umwana mwiza. Ticara. Bakaza bamfata ukanwa ndi ni mureke nza nivugire. None tureka umwana guma hohotere turimo. Uko turabavye. Agubeyite sebuke ngo n'umwana. Ngo yari umwana mwiza basi. Ngoma ticara mama we. Ishara. Nimba cyo cyatumye gamba mugufi konza nguma kwiyama abandi. Ariko nzoguma mbiya. Sinzobareka. Ubonye umugore ababonye ikintu cyiza. Ese umbavuga nukuri. Ariko turasimiza. Ko kuvigihe wemereye niki wakoze? Tacho tumbeshe. Nimbara sadaka bambara kandi bazayitanga bose. Tacho iyo ushobora imfubyi ya muramu wawe twatukuzi. Iyo ushobora sobukwe twatukuzi. Iyo ushobora nde twatukuzi. Iyo ubana nabandi neza twatukuzi. Mu Burundi hari umukobwa witwa Agnes. Yatoye abana bakobwa bataye mutune bafite abana 700 barimo abadogiteri 200. Kuva uburundi butangiye kugeza none. Ejo bundi muzo mutegera na BBC. Ejo bundi Amerika muhaye agashimwe ka Nobel miliyari 200. None wowe baguhaye iki? Changa Agnes yamenyekanye wowe ndi wamenyekana kubera iki? Wacha. Imani bila matendo ni mufu. Imani bila matendo ni mufu. Imani nukuvuga ngo isadaka Imana izahemba ni sadaka wenyine wahagurutse ngo ni sadaka. Ariko isadaka yo gukoza nabanyumba 10 bazakoza. Duheze aje kuvuga izo gutwara. Araba ngo utware kwizera nk'ingabo. Ngo kuzima imyambi ya wa mubi yakumuriro. Marake umuntu wizaye imvuru ziturukiye yatunganutse katikati ka jana Yesu rwaba rubura rugakama. Haba harimo inkuba zigakama. Zaba ari ibihuha bigakama. Corona yaturukiye kwa jana Yesu. Bakama yiti kuzimu. Kera ngira umwana naza gasenga ngira umuyumbe bene wacakara. Naza gasenga ngo mana ndatangwa abazimu baduteye basubiri wabo. Ndibagaruka nimugoroba. Uzamuvuga ngo wafungwa na damu ya Yesu. Tunawafungwa na damu ya Yesu. Wavuga ngo tunawafungwa na damu ya Yesu. Bamarayika nabo bakabatakuma bagata muri rwarwo buri muri ufunu. Rwarwo buruziriherezo. Rigabaza bamirira amenyo ngo aresha nayintare. Ukandi imbori zabo zikabakumirizo. N'abadayimoni baboshwe kuva umunsi Yesu aza kwisi. Kuva umunsi wa Edeni. Nibo barunze muri rwarwo. Ariko abadayimoni bazatagana. Ngo umunsi bazorubohora. Umudayimoni azafata umuntu amezi 5. Yamafata namenyo amezi 5. None gumwe yafasha ngo abantu barya indimi. Ala nguru hekenye ruhe runoke. Nabo yasheshese muzano 5. Kuraho. Kora kurya. Na badayimoni azavuye mu mwobo. Bavuye muri prison. Amaze ngo baje kurya. None aravuga ngo mutware kwizera ngo ngigabo. Ayo ngo ngigabo. Ariko kwizera kuza gusetsa. Umungu wazagenda shaka. Kama tesha. Wabonye umugene. Tukwana kano. Kamutunga ko kutumizina ya Yesu yasimukene nusimukene. Kene. Hakari bahusa no kuri ko basikende. Kari bahusa. Kuko tunze kwizuru. Tukoje no Yesu. Ona kaje ati twumvikanye no kwa Yeremiya utino wongo. Tino. Aravuga ngo mwitwaze ingoti tyaye. Ngo ikabara mugi yombi. Mwitwaze ingoti tyaye ikabara mugi yombi. Kubera iki? Imana ishaka ko dusenga ibirondo. Irashaka ko dusenga ibirondo buri muri bibiri. Muri Yeremiya haravuga ngo utabaza uzontabara.
Muri Zaburi haravuga ngo nzo kwambaze ku munsi w'amakuba. Muri Naka haravuga gutya. Iyo uvuze gutya uyikoze mu nkovu. Iyo uvuze mu ijambo ryayo uyikoze mu nkovu. Ariko Yesu yavuze neza. Yaravuze ngo ijambo ryaje ngo nimbabamwo, ngo n'ijambo ryanje rikababamwo, ngo musabe icyo mushaka. Witwaje inkota nyankota na Yesu akakubamwo. Saba icyo ushaka. Saba icyo ushaka. Ntacabura. Ariko nusaba uri mu maneno gusa, uri mu idini gusa, uzunguruka mu madini no mu bindi bidafatika, no mu dusekte tudafite akazi, tutagira imirimo. Bibiliya inyigisho za theology ziravuga ngo isadaka y'abamama ngo ikiyo gukora amagambo 3. Ngo iya mbere manaka nimba bafite 50,000 bitanuke kuja kuvuga raporo mu ikanisa. 45 bisigaye ngo bimwe ngo bikwiriye kwambika ibo bonyine, kuko kunyaguwanyi sadaka dafite igitambara uburi yaduye. Kunyaguwanyi sadaka dafite ihuzu nshankiye ufite uburi yaduye. Mbere na mbere sadaka yanyu bakize mwenyine. Isadaka ya kabiri ya gatatu ngo biyivuga butumwa. Bazamagura makaye, bamagura karto ya makaramu, bamagemurira amashuri yose ari hano. Ko murabona ko bitomenyekana. Babwira ngo injiri yishwe na banyirayo. Injiri yishwe na banyirayo. None umuntu yo bano kagemurira ibitaro 3. Nashangaza migemurira imikati 10. Amayinga 6 agashira ndarahuruka kwa mzee. Taramenyekana. Ico si tararyaka. Si kintu kigaragara. Akavuga ngo ikindi cya 3 ngo isadaka yabo ya 4 ngo batera amawuwa ku ikanisa. Batera amawuwa ku ikanisa kugira ngo abasini baza bamabereka ngo dore ibyo ababyeyi bakoze ku ikanisa ryacu. Tirikuye kubishira hamwe byo kuririmba no gusenga gusa. Ndikuye kubishira hamwe bw'imirimo. Kandi Bibiliya avuga ngo abagore bakuru ngo batoza abagore batoya ngo gukunda ingo zabo, ngo no gufata abagabo babo neza kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. None rero twitwaza inkota y'umwuka icyaya mu gihombe. Icya kabiri cy'umwisho Bibiliya avuga ngo dusenga uburyo bwose bwo gusenga, kandi ngo dusengere abera bose. Dusengera abera bose. Ijambo ry'Imana ritujeho riravuze ngo bene data tuviyo twaroye tumenye Imana, tumenye n'imirimo yayo, tuzoje guhembwa duhemberwa izo twakoze. Biravuze ngo umugore mwiza ninde wo muhabwa. Kuva none ubu umugore mwiza iby'imijinya n'amahane no kwivumbura no kwijugunya bishire. Kwihangana kukure mu mutima, kandi Bibiliya avuga ngo hahirwa uwihangana bimugaragaza ngo niyamara kwemererwa ngo azahabwe ikamba ritangirika. Imana iduhe umugisha. Amen. Imana yinjire mu nyama n'imisokoro, Imana yinjire mu ngingo. Turakoze kuko Imana ikiranuka w'amano. Umuhereza umugisha utanga. Twebwe ntitwobona, abakomeye ntibobona, ariko data wera w'Imana woze umenya gutanga umugisha, wemere kumukomorera imigisha yose. Imigisha yose yo mu bumana, imigisha yose yo mu bumana. Avuye mu gihugu cy'Ubugande, atuzaniye ijambo rya nta kindi kimugenza, nta kindi kiriko kimugenza. Ntabwo yaje kwituza inka, ntabwo yaje kuramukanya, nubwo yobikora, ariko cyane kimugenza ni ijambo rya. Umuhereza umugisha kandi umugenderere w'Imana we woze umenya gutanga umugisha. Data turariye kandi turariye ibiryo bikomeye, ibiryo bitunga, ibiryo byuzuye, amaze ngo tugende twuza mu gitondo, twuze nimugoroba. Urakoze data kuko tugiriye neza, urakoze data kuko tunejeje. Abo bose bicaye bagategera, wemere kubahereza umugisha wawe, n'abayoboye bose data wemere kutugirira neza w'Imana iri mu ijuru we. Amahoro yawe aganze, imbaraga z'Imana zemere zitegeke w'Imana iri mu ijuru. Urakoze data kuko ubyumvishije, urakoze data kuko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Murakoze cyane, murakoze umuvugabutumwa, murakoze dukoma amashyi. Uko mwema Baba, uko mwema
Bwana sifiwe. Aho. Haleluya. Haleluya. Javina mwakire bukire minota. Sana. Bwana sifiwe. Turangiza. Nuko nta commentaire ndende. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ariko yewe nta kindi kintu kiza kinezeza abantu bateguye umukutano. Ko kugera kuri ya tariki bateguye. Bakabona umukutano urishe. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe sa. Haleluya. Bwana sifiwe. Hey! Abagore muri no minsi barahagurutse kabisa. Kuri uyu musozi. Tuvuye mu kindi giterane cyabo. None kindi yinacho kirije. Bwana sifiwe. None tubashigikire muri za haleluya. Hasigaye chabaga. Niko dushoboye. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Hey! Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Aho. Churanga da churanga. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Soliste kabe gatoya ariko ucurange neza. Gabanya izo ngoma hano ko turumva urusaku nta murya n'umurimo. Buriya nubwo tutarabacuranza ariko twararirimbye korari. Tuzi n'amajwi byo tuyapanga. Reka ibyo birungo gucuranga uriko wigana indirimbo ziriko diririmba. Haleluya. Haleluya. Shira mu bigibiri gusa nimba ari baze n'indi reka ibyo bindi. Turumvikanye? Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi buriya amateraniro azafira kuba kubacuranza. Tubona ni mikrofone. Muvuga butumwa ntakure guhaguruka zigifite cyaraza zifite runo rusako. Mukora ibyuma rwose mu birege. Niko bimeze. Nimba ateguwe n'ibindi nizo nibi nabyo. Impamvu mikrofone uko zimeze. Ibyuma byaje mu indege za helicopter hari. Mushake Javi abitunganya. Duheze Imana itowe. Haleluya! 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 Hey! Hey! Turasubira kandi. Bwana sifiwe. Haleluya. Twongere kandi duheze Imana icyubahiro. Kandi ntituzigane. Bavuze ngo ndushake muri no minota ariyo twirukanka dushabuke hari. Twira ngo tuje gusingira ijambo ry'Imana nabyo ni byiza. Tuje kuvitanya. Twongere duheze Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Hey! Hey! Ngayo turanga da.
izina rya Yesu. Mana yo kwizerwa, Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mana yacu byiringiro by'abizeye, turagushimira kubw'uyu mugoroba Mana. Komeje kutugirira neza papa, tukaba tugejeje aya masaha y'uyu munsi wa none. Komeza ugirira abantu bose neza Mana, abakuru n'abato bageze hano, baraga z'Imana n'uburinzi bw'Imana bukomeye bikomeze vyigaragaze kuko uri Imana ishobora byose. Asante kuko dukunda Mana, kandi ku mugambi wawe ari mwiza kuri twe. Twibwe twese Mana, twibwe twese papa, twibwe twese turi imbere Mwami Yesu. Tosala Haleluya, haleluya, haleluya. baraga zisumba byose, burinzi bw'Imana bukomeye mu bwo butuma wacu mugirire neza. Gahunda zose z'amaterana zishyize amaboko yawe. Umwanzi Satani uzukomeza kuyobora abantu, turamwebuye mu izina rya Yesu, maze uburinzi bw'Imana bukomeze buri hagati muri twe. Izina ryawe nirikomeze rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Bwana asifiwe.